Lapsi jiwa tu semna salvati lilin kaji kiwa tunangada juni pinji Yesuse Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Kiwa tunangada juni pinji Yesuse Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Jiwa ngalaluise Siap tinggi satyara galam Kursi jiwa ngalaluise Siap tinggi satyara galam Yesu lawai gobang Brala zaile tu galam Yesu lawai goba Brala zaile tu galam Kiwa tunangada Juni binti Yesuse Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Kiwa tunangada Juni binti Yesuse Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Tera bisa seladasi Tarba yang dijuluisi Jerkau cudurisan yang permisi abda moiko fulge aba sachin kewa dona juni pimba aba rangikche परमेश्वरीना अनि छु समय अनि राङसँग दोन छु जाबा छु समय अनि छु गरी जाबा अनि राङला गुंगरी हासिनाम अनि राङला वनसाङ अनि हासिनाम अब राङला छान्द अनि किबारी तयार कामुलाबा अनि छु समय छु धुइरी जाबा राङला छान्दाङ अनि थिलाबा Tigda bisam rangsa mahan permesuri naba sachin aba ranggik ce permesur arat nala yogyal mulaba rangsen janada kewa dona juni pinchu jaba rangda mahima dagai aba rangda mahima dagai ani sachin daya maya la sijarang suzambuling di febsuji febgashu jaba ani nganna daya maya laba silaba rang suzambuling bi yang na pap lalakiri di kalbari krus rang joshi bin jaba rang lanan tuji tagai aba rang lanan tuji tagai aba tingda bisa meranja su arat na yogya na mulaba अब साँच्ची त्यो दया मायालाई लागिरी त्यो मायालाई लागिरी अब त्यो अजम्बरी माया झुकझुक दोनालाई मायालाई लागिरी अब मान्छे रंदा तुझे चाहिँ फुल्ला अब दया माया नादासी जम्बुलिङरी फेगाजी साँच्ची न अब त्यो दया माया लसीमा राङ्छु जम्बुलिङरी फेगाजी अब Blapsi jiwacu siamda salvatini pin kaji Blapsi jiwacu siamda salvatini pin kaji Aba sachin ngani blappa duirisa ngani blappa mu baba tiduirisa rangsengan salva pinchi aba Ani te salva zangan che ram thori jekken yang jaba Anche lanan glari mai te salva yang bagla Tara nan che rang thori jekken syap te salva mi baya
Rangsi jekin nganda te salva pinchi aba. Tingdam bisa orang santi la permeshwari na. Aba rang santi la permeshwari na. Ani te santi sa rangsi nganda pinchi aba. Tingdam bisa rang la bachan chisumba mula. Eni kata ngai curang ma santi pinna. Te santi sa sansar se pin barang ai tara na nang rimo ba santi sa ini kata ngai pinna bisa aba rangsi sungshu aba. Aba te santi la lagi dengan ni lanan tangma mula tini. Te santi se laman aba ni lanan tangma mula. Ani rang tori tangma mula aba. Rang da mahima tagai aba. Nanda kewa na juni pinshu baba. Abar, te maya la lagi, te daya la lagi, rang da lanan tuje fulaba, tu samai ani tu gari aba, rang la mon sang halaba, yang la tu siam nang la arat na rang da fulaba, tidak bisa rang da siam nang la arat na rang sisa mai shu aba, ani tu siam nang la arat na rang da siam ni ba mulaba. So arat na jangan serang da full lava. Ani tini na yang la tu siam tang mamulaba. Rang yang baselama. Rang thori bhar lama yang baselama aba. Aba rang da mai mata kai. Provisu ya nanda tu same dangri dan mama. Same ini rang la chanda. Thorsi jiwa ngalalui se. Sabji dini satyala gyanam Thorsi jiwa ngalalui se Sabji dini satyala gyanam Oh Yesu साँच्ची नभा गरी थोरबा दुईरी जा गरी संसार नि थोरबा दुईरी आबा गरी सत्यलाई घ्याम जाराङ गिक्चे परमेश्वर नाबा राङला बचन चाहिँ सुङबराङन ते घ्याम जाराङ गिक्चे नाबा गरी थोरबा दुईरी ngân chỉ sót tia là giám yang java thì giám ra gik chơi permission này aba Yesu là vai ko ba mrala jaile chu gyalam Yesu là vai ko ba mrala jaile chu gyalam Kiwa thona ngada juni pinji Yesuse Tera viswas ladasi Tarbayang jituluisi Kiwa thona ngada juni pinji Yesuse Tera viswas ladasi Tarbayang jituluisi विश्वास लादसी तरबायang jituluisi Yesus abarang महिमा विश्वास रबेला मंगनी चार जुनी yang mamala थारबाला ग्यालाम sarang चेनाबा ते थारबाला ग्यालाम थोरी जंगनी भ्रालाबा ते थारबाला ग्यालाम sarang गिचे परमेश्वरी नाबा तिक्तवी सबरang गिचे परमेश्वर जमन भन्दा ग्रेट अनि जमन भन्दा महान परमेश्वर नाबा रंगला दासोरी खाबा छ अरु कुनै थोक आरे आबा रंगिचे परमेश्वरी ना आबा रंगदा लानन थोची से फुल्ला धन्यवाद जु आराधना ग्यामसी छ आबा रंगदा महिमा दाके आबा जु आराधना छि छ रंगला स्वर्ग गरि तिनी तंग खाबा तमुला आबा तिक्दा बिसम आबा जो मिलुई ग्याम जायसे रंगसे जा आबा जो आराधना माइछु आबा जो आराधना लाबरेन रंगसे गंदा आमाला गर्व यन्से दामजी आबा
Rangda lanan tuje shipulaba. Rangla chonbo upastiti lagiri. Rangla the maya lagiri, rangla the daya lagiri. Ani rangse pinchu ba the kewa dhona. Ani juni yang ba. Ki juni pin ba lagiri aba. Rangda mahima takai aba. Chu duiri, chu arat na gyam. Permishwa barang gikce, permishwa da mahima takai aba. Ani yang la chu syam nang la arat na si aba. Rangda mahima takai aba. Parang na mahima takai. So arat na sarang gikce permishwa takai aba. Rang la bojani sumbarang non. Rang sa atma hinaba. Ani rang la asal arada kasisa. Rang la atma den satyadari sa arat na lalabisi. Rang la bojan sis pang mulaba. Terisman aba tini chu samairi. Nganci chu atma den satyadari sa rang ta arat na full mulaba. Chu arat na si jaba. Rang tang mamula. Tam na ba biswas mulaba. Chu arat na sa rang gikce permission takai aba. Chu arat na si sa surga yucha dona. Tini tang bala tam takam kaya aba. Chu arat na rang gikce permission aba. Rang da mahima प्रशंसा जय जयकार सदन फुल्लाबा जो जम्मन आरात नाला जो प्रशंसा जो भक्ति जतमान रंगिकचे परमेश्वर तागाई येशु प्रभुला छान्जी आमेन ताला परमेश्वर तालान मैको तागाई परमेश्वरला प्रशंसा जय जयकार यांची फुलमला सेवा अनि परमेश्वरला आराधना परमेश्वरला मैकोला बाहिर शिवा डेभिड कोल्दा परमेश्वर मलम दुन सुगाई सचिन यांगला छोनबो परमेश्वर जमन बन्दक्लिन परमेश्वर ता यांगसे यांगला सेमला ताम्भुल यांगला सेमला मोइको यांगसे फुलजी जिन ममला प्रभु ता धन्यवाद लाना थुजे तगाई दारेम यांग चुदुरी यांगला परमेश्वरला महिमा लसे जिन मला चुदुरी परमेश्वरला छोनबो वचन यांगला गुंगरी सनबार निबन मला आज तुरी बच्चन लागेर प्रार्थना सिंहसुबा लागेर यांगला चुरी बक्ता तिदोङ आस्याङ मला बक्ता तिदोङ आस्याङ राङसे बच्चन लागेर प्रार्थना सिंहसुबा विभाग आला बिन्ती मला जय मसीह प्रभावा रांगा तुझे चे पुलबान बनी खाला नांचे चंबा बचन बासी खबर जाला शेमरी प्रभु रोला सुगो उन्हें थे बकाता जति गांसा युल्सा ग्याम राब्रुक्ता सेनम चुरी बचन यान बारी राब्रुक्ता जति मुला प्रभु रांगला संतान रांगला जा मेदुगो द सेम ठंग सेनम रांगला आत्मा से गोनाला से रांग से बुद्धि ज्ञान पिंसिनम खाबा बादा दुगुदा रांगला कासे खुशिनम बार बन्देसा लासिनम प्रभु तिनीला वचन जन लासिनम प्रभु खाजिबाई रोगी बिराम दुगु मुला बिसने तिनीला वचन थाइनन थे बिरामी दुगु चंगाई ताला ज्याला बिवचन उनी विश्वास लाला सेमरी अनि तिनीला सांग्युर चाहिँ एकदम प्रभु से रोला सिनम जुन जामे से बाला प्रभु रांग से रोला सुगो विमान जो सबै वचनला समय रांगला छारी थानमान आशिष मलम रिला प्रभु आपला छान्जे येशु प्रभुला छान्जे आमेन 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 धन्यवाद श्री जेमला यांगला वक्ता संगदा परमेश्वर मलम दन सुगे तारेम सुदुरी यांगला वचन बासिकाबन मला ngala ja yangla amos tamang si tini jaban kolje tini permission basi kaban mala tarem sudiri amos tanga samai pina yangla gungri permission bacan sungbari tayar tesin mala tala chudui yangla amos kin hamla Haleluya. Jai Masih Jamadan.
स्वागत मुला तिनीला दिनरी हामीला गुमरी तिनीला दिनेनुन परमेश्वरला जीवित वचन ज्ञान उत्सापिन मरिङा राङनीला गुमरी खाजिमा मुला रासाचिन चेरी छार जम्मन कदे तिनीला दिनरी एक हप्ता लिचा छार अनुहार ngai mrangma मुला र जम्मादन स्वागत मुला तिनीला याङला जुम सेवा संगतिरी अनि अनलाइन फेसबुक गेम युट्युब गेम राङनिसे च्यासुबा जम्मादन दाबेनोन यसुला छान्नी जय मसीह लासो फ्यापुला ओके तिनीले दिनेनोन सदल राङलासिन परमेश्वरला वचन गेम ngai तिकै ताम्फुल लाई मान्जी र राङनीले गुंगरी र तिनी चा याङला गुंगरी परमेश्वरला जीवित वचन चाहिँ पावर पोइन्ट दिनुन उन्ना राङनीले गुंगरी राङनिसी जा पावर पोइन्ट गेम लिनुन च्याबारी म्याङला र ngai बाबा तिकै पोइन्ट गादे ngai पावर पोइन्ट दिनुन बाबारी छ्याबा मुला राङनिसी च्याबारी खामला ट्रान्जेक्सन ओके तिनीला वचन शीर्षक मुला चु जम्मुलिङ प्रति याङला भूमिका तिनीला वचनला शीर्षक अथवा वचनला टपिक चाहिँ तिनी राङनीला गुंगरीजा चुनन भामुला कि चु जम्बुलिङ प्रति याङला भूमिका ती घिन्ना आवर रोल टुवर्ड्स द वर्ल्ड है अनि चु जम्बुलिङ रि याङला भूमिका ती घिन्नो विवाह ताम जगाई राङनीला गुंगरी बाबेगेन मुला अनि तिनी ला वचन राङै यगरी खण्ड भमुला मत्ती 5 अध्यायला 13 रन्दे 16 धोना मत्ती 5 अध्यायला 13 रन्दे 16 धोना अनि चुरिजा चुरङला सिक्रिमुला ngai परमेश्वरला जीवित वचन ngai तामाङ बाइबल छार कबुल राङनीला गुंगरी छार कबुल गेम ngai पाठ लाला र चुरी शीर्षक रे बिमुला चजा रङ ताबा एनी गदे जम्बुलिङला चजा रङ बन हिन्ना तर चजाला ngambase माजी बिसम दोषी तिक्से ngамना लाबा गे आखेलबा सिल्लामा मिसे थेदा भ्याङला जमाइन्से मिसे नाङसी ब्राला गंगरी मुबा सहर द जम्मासिन म्राङबा रङलासिन एनी गदेनुन जम्बुलिङला नाङसल ताबा सिल्लामा जम्मासिन म्राङला मिगादेसे नाङसल नासी फामसे गप्सी आथन तर दिमरी मुबा जम्मन मिगादेसे म्राङै बिसी नो बगलारी थान्ना चुरङलासी नाङसलसे याल तना लाबा रङलासी एनी गदेसे ज्याबा के लसी उनको एनी गदेला गेम राङसी थिनी गदेसे स्वर्गरी धान्छ्याबा एनी गदेला परमेश्वर आबला जय जयकार लगाई हालेलुया है तिनी चुला yang 13 rande 16 dona podri yang si च्याबा हिन्छम सुरिजा yang si tik yang ला बिसम चुरी येशू ख्रीष्ट मत्ती 5 अध्याय हाबर हन्देजा डाडाला उपदेश अथवा गंगरी राङला चेला गदेदा थेरी मुबा मिगा दिदा जा येशू ख्रीष्ट जा स्वर्गीय राज्यला ताम फुल लाबेगेन मुबा अनि येशू ख्रीष्ट जब 5 अध्याय हन्देजा चुपटिसे हामा भेलिजा थेरी गंगरी रूप तसिमान जा थेरी येशू ख्रीष्टला राज्य रे बारेरी प्रचार लाबेगेन लामा दोरिजा 13 पद रन्दे 16 पद धोनाला खण्डरी च्याबा हिन्छम जा थेरी यागरी तामिनुन राङला चेला गदेदा लाबा याङसी सिगामला अनि तिनी याङजा याङला भूमिका तिगिनोम आवर रोल टुवर्ड दिस वर्ल्ड याङला चु जम्बुलिङ रिजा याङला लदोबा कर्तव्य अथवा याङला ठीक लदोबा याङला भूमिका ज तिगिन्न भिब तामजा याङ तिनी याङ जम्मनसे तिरेम याङसे समझबलाई याङसे मननलाई याङसे थे दाङ्गे याङला कर्तव्य अथवा याङला भूमिका ज तिगिन्न चु युलसरी याङ विश्वासी गदेला याङ इसाई गदेला भूमिका ज तिगिन्न भिब तामजा याङसे च्यागे तिनीले दिनरी है अनि तिनीले दिनदिङै घुर्ङी पोइन्ट भाबेगेन मुला राङनीला गुंगरी है अनि 1 नम्बर पोइन्ट रिजा तिकमुला बिसम ngamba चाजा राङ भान तदोबा अथवा ngamba चाजा राङ याङ दोदोबा ट्रू क्रिस्चियन्स आर लाइक साल्ट विथ टेस्ट साच्चो इसाई अथवा साच्चो विश्वासी गदेजा ngamba चाजा राङ चु युल्ली तदोला है आवर रोल इज टु बी लाइक साल्ट याङला
भूमिका यांला कर्तव्य जा चु युलसारी yang isai dobaran deja विश्वासी दोबारन देजा yang जा ngomba चाजाराङ तदोबा ngomba चाजाराङ तसिमान जा चु युलसारी परमेश्वरला राज्य भदोबा मिगादे दोदोबा बिबताम ngai लाला तिनी राङ्गेल गुङ्ग्री अनि याङसे चु खण्डरी च्याब हिन्छम जा चुरी चाजा दिन अनि अर्को याल्ला तामेन लमुला ngai पहिलो राङ्गेला गुङ्ग्री जा चाजाला तामलाई याङसे चाजा बिबा रन्दे याङसे हामीलाई चाहिने कुरा याङदा तोबा से याङला तिनी चाजाला ताम चुरी लाबेगेन मुला येशू ख्रीष्ट चुरी राङला उपदेश गङ्ला उपदेश री चुरी जा 5 अध्यायला 13 रन्दे 16 धोनरी च्याब हिन्छम जतेरी चाजा दिन फेरि याल्ला बारेरी ताम लाबेगेन मुला चुरी है अनि विशेष गरी चाजाला इतिहास च्याब हिन्छम जा है यदि याङसे जा या गरी इन्साइक्लोपिडिया अफ बाइबल भिबला थेरी जा च्या ब्रिबडिम भिसम जा मृत्य सागरी जा चाजा लानन याङ बडिम है मृत्य सागरी जा अनि त्यो बेला समयले येशू ख्रीष्टलाई पालरिनुन थेरी जा येशू ख्रीष्टलाई धोइरी जा ते चाजा मुवा मिगादे जा तिनी धन सम्पत्ति मुवा राङमन तमुबा त्यो बेली येशू ख्रीष्टलाई समयरिनुन थेरी जा मिगादेसे व्यापार लाबा चाजाला व्यापारे लाबा याङसे माङखामला है इन्साइक्लोपिडिया अफ बाइबल सिजा तिक बेला बिसम मृत्य सागरी जा चाजा जा लानन याङ बडिम अनि त्यो बेली जा जिविसका चाहिँ अथवा यहुदीका चाहिँ जा चाजाला व्यापारेनुन लाबा याङसे माङबारी खामला अनि तिनी चुरी चाजाला ताम लाबेगिन लामा येशू ख्रीष्ट जा टिक्दा चु सन्दर्भ भजियम याङ जा तिनी टिक्दा चाजाराङ तदोबा ngomba चाजाराङ तदोबा है येशू ख्रीष्ट जा चुरी चेला गादिदा टिक्दा चु सन्दर्भ भजियम याङसे मनन लाखमला येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर किन नुनको बारेमा यहाँनिर आफ्नो चेलाहरूलाई बताउँदैछ है येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर नुनको बारेमा यहाँनिर लिएर आएको कारण चाहिँ किन हो टिक्दा चाजाला ताम्लजी चुरी भिवाताङ ताम्जा याङसे गोदोला अनि चाजादा जा ग्रिकरी आलास भिबडिम जुनला अर्थ जा नुनिलो पिवा ताबडिम अनि चाजा जा बफादारी देन अनन्ततला प्रतीकेनुन भिवारी खामला है या गरी चाचा दाजा या गरी लोयल्टी है बफादार देन अनन्तताला प्रतीकेनुन भिबडिम अनि तेवेली जा येशू ख्रीष्टलाई समय रिजा प्यालेस्टाइनला मौसम रिजा च्याब हिन्छम जा येशू ख्रीष्टलाई धुइरी जा चुजा मिदा तोनन तोबासे मुबडिम तेरी जा मिगा दिसा चु चाजाला व्यापार लाबा चाजा जा याकरी तोबासे चिम त्यता जा येशू ख्रीष्ट जा चु चाजाला तामजा राङला चेलागा दिदा लाबेगेन मुला चुरी तिनी अनि यहाँनिर नुनको झोला मानिसको जीवन अत्तिकै अनमोल मानिन्थ्यो अथवा चुरी मिला दिनचर्या कटप लाबरी जा व्यापार लाबा जा चाजाएनुन मोडिम पिसी चुरी याङसे सिखामला अनि क्रिस्चियन आर द ओन्ली साल्ट द्याट गिभ फ्लेभर टु वर्ल्ड अनि इसाई गादेदा अथवा विश्वासी गदेजा तिनी चु जम्बुलिङ रे चु युल्ला लागिरिजा यागारी फ्लेभर यागारी स्वाद पिन्बा घे लाबैगेन मुला अथवा क्रिस्चियन गादेजा स्वाद पिन्बा मिगादे दोदोबा बिसी चुरी नाइ राङ्निदा अनुरोध लाला साच्चिन विश्वासी गादेजा तिनी साल्ट सेराङबा टेस्ट पिन्बा नुनले जसरी स्वाद दिने विश्वासी आज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आज यहाँनिर बताएको छ है अनि शुद्ध नुनले कहिले स्वाद गुमाउँदैन तर अशुद्ध नुनमा मिसाउँदा यसको स्वाद हराउन सक्छ शुद्ध चाजा सिसा खाइमै राङला स्वाद चा माना आला अथवा आमा तर जब अशुद्ध चाजारी शुद्ध चाजा मिसाप तला अथवा मिसावट तला थेबेली जा शुद्ध चाजाला स्वाद चा माला orang lasin yangse यदि yang विश्वासी हिन्न बिसम यदि तिनी yangse परमेश्वर दा विश्वास लाबा येशू ख्रीष्ट विश्वास लसिना येशू ख्रीष्टला तिनी साक्षी गादे दोबा हिंसामजा yang तिनी थे चाजा ngamba चाजा राङलसी जाचु युलसारी ब्रदोबा ताम चुरी लावेगेन मुला तिनी यदि yangse yangला स्वाद गुमाब लसम अथवा यदि यङला स्वाद मासम यदि यङला शुद्ध स्वाद शुद्ध चाजा राङबा यङला लुइजा अशुद्ध थोक्री मिसावट तसम अथवा चु युल्ली मुबा अशुद्ध सेरी यङला
चाजा ngamba सेम अथवा चाजा ngamba लुई जा मिसावाट त सम्झा थिरी याङला साँचो इसाई साँचो विश्वासीला तेरे गुण आम्राङ र तिनी चुरी जा चुनन उत्साह चुनन याङदा बिन्ती लमु लागि याङजा तिनी चाजा राङबन स्वाद पिन्बा अथवा स्वाद पिन्बा मी दोदोला बिसिमान चुरी वचन से पाङबाइगेन मुला अनि ngai नम्बर 2 रि निबा भन्दा गाच्छ चुरी यागरी ngai यागरी जाबा कथा ngai राङला गुंग्री पाङला है यागरी नामसरिजा यागरी नामसरिजा गोरिङी जामे मुबा अनि यागरी थे गोसम जामेला जा यागरी आबा मुबा अनि तिरेला गुनु थे गोसम जामे जा ब्यालसीमा निबा अनि तिरेमला कुनु जा थे आबला दिमरी जा खासी नाम थेरी भेटताबा अथवा थेरी तिगै प्रोग्राम मुबा भिले अनि थे बेली जा आपसी जा यागरी जामे जा चुराङमा प्रश्न लजी अनि त चु प्रश्न जा चुराङ मुबा जामे एसे गादा कादे माया लाला गादा कादे माया लाला एसे डु यु लभ मी एसे गादा माया लाला बिसिनाम तेरे थे आपसे जा यागरी जामे त न्यजी यस फादर आई लभ यु यस अब गाई यदा माया लाला यदा जगाई सुन चाँदी धन सम्पत्ति भन्दा लानन यदा माया लाला भिवताम जा यागरी जामेसे लजी अनि अर्को सिजा अर्को दाइनो थेराङमन प्रश्न लजी दोस्रो जामेदा जामे एसे गादा माया लाला डु यु लभ मी बिसिमान सेम नन प्रश्न थेनन प्रश्न जा दोस्रो नम्बरला जामेदा न्यजी अब गाई चु युल सा भन्दा चु जम्बुलिङ भन्दा लानन माया एदा लाला बिसिमान थेरी पाङला थे जामेसिनन अर्को जामेसिनन थे आब्दा थेराङ लसिन पाम्बाङला अनि अन्तिमला पालोरी जा अर्को यागारी जामेदा ताबे थिनन प्रश्न लाला जामे एसिङ आदा कादे माया लाला एसिङ आदा कादे माया लाला जामे डु यु लभ मी बिसिमान थिनन प्रश्न न्यजी थेरी अनि थे जामेसे तिक बिजदाला ताबे थिनन ताम पहिलो दोस्रो जामेसे राङमान थे जामेसे पाङजिवा तिनी चुरी चु कथारी जा थे जामेसे तिक बिजदाला अनि थे आबजा थेला थे जवाबसी जा आबा छक्क दबा अथवा आबा निराश ताबा ताम थेसे लाला र तेस्रो नम्बरला जामेसी जा है तेस्रो नम्बरला जामेसी तिक बिजाम आबा गाई एदा ngamba चाजा भन्दा बढी माया लाला बिसी पाङजी थेरी थे बेली जा आबजा एकदम निराश तजी बोम हाजी दाला थेरी गाला घोरिङी जाजामेसा चु संसार भन्दा चु युल भन्दा चु जम्बुलिङ भन्दा लाना माया लाला धन सम्पत्ति भन्दा माया लाला तर अन्तिममा झामी तिक्दा गादा घममा चाचा भन्दा बढी माया लाला बिवा थेराङ बिजी अनि थेनन दुईरी थे दिनरी जा थे तेस्रो नम्बरलाई झामेसी जा तिम्री जा भोज दाइजी है अनि थेरी भोज दाइजी अनि दाइबा दुईरी जा थे झामेसी जा चाजा आयुना जम्मन लागेर भोज तयार लाजी अनि जब चाबा बेला हाजी अनि आपसे पाङजी जब आपसी जजी ओ झामे चुरिम चाजा आरेम खाइराङमा खु यसै सोभा चु आज्यानी चु स्यातासे आज्यानी गादा अरु दाइ आज्यानी दाला बिसिमान त्यसै पाङजी अनि थिनन दुईरी जा थे झामेसी जा ठ्याक्कन धोलो पाङमा प्रश्न धानजी त्यसै अब धोलो गादा यसै कादे माया लाला बिमुबा गाई राङदा तिक बिमुबा बिसाम गाई ngamba चाचा भन्दा बढी माया एदा लाला अनि जामेला थे तामसे थे आबजा छक्क परब दाजी तिनी याङला जीवन रे चुनन कथारी याङसे चाचा ngamba भन्दा बढी माया लाला बिसिमान थे आपदा पाङजी थेनन भ्यालु थेसे थायाङजी थे आपसे चु जामेसी गादा ngamba चाचा भन्दा बढी माया ला बढी याङसे चु जम्बुलिङ रिच्याब हिन्छम जा तिनी जम्मन से भन्दा माया लाला बिबरे खामला तर चुरी कथारी एक्जाम्पल पिन्जी थे जामेसे जब चाचा ngamba भन्दा बढी माया लाला बिजी थे आपसे जा टिका थायाङजी बिसाम ओहो गाचा एकदम मूल्यवान टिम चु झामेला लागिरी चु जामेसे गादा लानन माया ला बढी बिसिमान पाङमा मुला आई ओराङ लसिन
주 거타겸자 양세 틱 로빠리 감라 비삼자 양 크리스천 가데자 विश्वासी इसाई दुगुजा 양시자 मिदा 주 युल्दाजा स्वाद पिनमा गेल दोला अनि जसरी चुरी आपसिजा भोज धाइबा आचनी थे जामेसे चाजा आयुबसे लामा yang tini थे चाजा आयुबा खुराङबा आधोगे तिनी याङसिजा मिला लागेरी चु युल्ला लागेरी जा ngomba चाजा टिक टिक कम्बा चाजा इन्चुरी तिनी याङजा ngomba चाजा दोदोला बिसिमान चु इलुस्ट्रेसन चु कथासिजा याङदा चुन लोपला ओराङ लसिन याङ जब याङ चाजा दोसी बिसम अर्को याङला 2 नम्बरे पोइन्ट नि जब चाजा दोसी जिनमा याङसिजा याङ चु युल्लिजा याङ चु जम्बुलिङरे चु याल्ली चु युल्सारिजा याल याल तदोला बिवा अर्को पोइन्ट मुला याङ जम्बुलिङरे चु युल्ली याल याल तदोबा अथवा वी निड टु साइन इन दिस वर्ल्ड हामी चम्किनु पर्छ बिवदाम है तामाङरी थिए चम्किनु बिवाला ngala ngada अर्थ चम्किनु बिवाला डाइरेक्ट तामाङरी ngai asyapa selama ngai जा तिनी चुरी याल याल तदोबा अथवा याल याल याङ तदोला बिवताम चुरी बाबागिन मुलाङै हामी चाहिँ यस संसारमा चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्किनु आवश्यक छ याङजा तिनी चु युल्ली चु जम्बुलिङ रे जा याल याल बा तदोला याङसे यदि 14 रन्दी 16 दोनला पद्दा याङसे च्याबा हिंसामजा याङसे चुनन से याङला चुरी येशू ख्रिस्टले चु चुरीजा राङला चेलागा दिदा लोप्पाइगेन लाबा दुइरिजा इनिजा यालेनो तदोलाई चुरी गुंग्री मुबा सहर द जम्मासेन राङबा राङलासी इनि गादिरो जम्बुलिङ ला नङसल तबसे लामा जम्मनसे राङला येशू ख्रिस्ट जब चेलागा दिदा चुरी गङला उपदेश डाँडाको उपदेशमा जब यो कुराहरू येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दै थियो तिमीहरू चाहिँ यस संसारको ज्योति हौ र तिमीहरू चाहिँ अरूको अगाडि चाहिँ तिमीहरू बलिनु पर्दछ देखिनु पर्दछ प्रकाशित हुनु पर्दछ यिनी गाडी जा जम्मासेन म्राङदोला भिसिमन चुरी पाङबाइगेन मुला मिगादेसे नाङसल नासी फामसे घाप्सी आथान तर धिम्री मुवा जम्मन मिगादेसे म्राङै भिसी नोबा ग्लारी थान्ना कुनै पनि हामीले बालेको बत्ती हामीहरूको अथवा यहाँनिर नाङसालको कुरा गरेको छ यहाँनिर लालटिन अथवा मैनबत्तीको कुरा अथवा दियोको कुरा गरिरहेको छ यहाँनिर येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यो नाङसाललाई अथवा त्यो दियोलाई त्यो ज्योतिलाई चाहिँ कसैले पनि पाथीले छोपेर राख्दैन तर सबैले देखोस् बाटोमा हिँड्नेले देखोस् भनेर चाहिँ त्यो उगारेर राख्छ चुरी थेन ताम लाबा दुइरिजा येशू ख्रिस्ट तिक बिज बिसम यिनी गाजा याली याला सन्तान गाजा यिनी जा याली हिँड्ना अरू गादेसेन राङ्गाई भिसिमन चुरी थेताम लाबेगेन मुला अनि येशू ख्रिस्ट चु अन्धकारलाई संसारी जा यिनी जा ज्योति दोगो भिसिमन चुरी 14 रन्दे 16 पदरी जा येशू ख्रिस्ट राङला चेला गादेदा चेला दुगु द जा चुनन ताम पाम मगेन मुला है अनि यदि याङसे लाइट्रा बालिरी अथवा याल्ला बालिरी च्याबा हिँड्छम्जा येशू ख्रिस्ट चु संसारला लाइट हिँड्ना ज्योति हिँड्ना जीसस इज लाइट अफ दिस वर्ल्ड अर्थ येशू ख्रिस्ट चु जम्बुलिङला जा यागारी ज्योति हिँड्ना अनि जब ज्योति येशू ख्रिस्ट हिँड्छम्जा याङ थे ज्योति जा याङला लुइरी म्राङसिमान अरुदा याङसे याल याल पिन्दोबा पिवा तामिनुन चु खण्डरी याङदा परमेश्वरला वचन चाहिँ उत्साह लाबेगेन मुला अनि चुरिजा चु याल धोबा मिगादेजा एनी जम्मन हिन्ना भिसी चुरी जब चेला गादेसे पाङजी थे जम्मन ताम तिनी याङदाई पाङ मुला याङ तिनी जा जम्बुलिङला लागेरी जा याल याल तदोबा चु अन्धकारला संसारी जा याङ येशू ख्रिस्टला ज्योति तदोबा तामिन चुरी लाबेगेन मुला है अनि जीसस इज आवर लाइट ही गिभ्स लाइफ फर एभ्रीवन येशू ख्रिस्ट याङला ज्योति हिन्ना थे ज्योति सिजा जम्मादान जीवन पिन्ना पिबताम चुरी लाबेगेन मुला हालेलुया तिनी याङ सिजा हाइराङबा याल प्रदान लाबेगेन मुला है अनि तिनी अर्को ताम राङनिर गुङ्री नै लाइमान्जी तिनी चुरी याल्ला ताम लाबेगेन मुला चम्किनु यहाँनिर चम्किने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर चम्किनु पर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई म कसरी चम्किने अथवा याङ संसार लागेरी याङ चु युल्चाला लागेरी जा हाइराङलासी चम्कप तदोबा अथवा हारङलासी याल धौदोबा पिबताम राङनिला गुङ्री लालाङै
양라 मुख्य भूमिका 양자 थ्रु 율리자 얄도도바 양자 तिनी चमकप्तदोबा तामचुरी लावेगेन मुला हारंगसी yang चमकप्तलौ पहिलो नम्बर ए by applying God's commandment in our life परमेश्वर से पाङबा परमेश्वर से कुलबा अनुसारला घे याङसे चु संसारले लदोजी तिनी विश्वासी से तिनी राङसे तिनी नाइ परमेश्वर से यीशु ख्रीष्ट याङदा टिक्दा दामजी टिक लाउ बिसिमान याङदा कुलजी थे कमान्डमेन्ट गादेजा याङसे गोसिमान परमेश्वरला राज्यला लागेर जा याङ चु युलसारी याल तदो बताम चुरी पाङमाइगेन मुला अनि अर्को विवाह आवर बिहेभियर मस्ट बी डिफरेन्ट देन अदर्स याङला चाल चलन याङला चाल ढङ्ग जा संसारला मी भन्दा अलग तदोला अथवा याङला चाल चलन याङला बानी व्यवहार गति जा याङ तिनी याल्ला सन्तान राङबा तदोला है याङदा अरुदा प्रेम लाबा याङला शत्रुदा प्रेम लाबा याङला छिमेकीदा प्रेम लाबा बोली वचन ज्याबा पाङबा ज्याबा व्यवहार लाबा जेबा बानी व्यवहार थोबा यीशु ख्रीष्टला लुइजा याङसे थोबा मिदोदोला तिनी अनि तेस्रो नम्बर जा बाई रिफ्लेक्सन जीसस लभ थ्रु आवर लाइफ यीशु ख्रीष्टला प्रेम जा याङला जीवन से जा रिफ्लेक्ट लदोबा अथवा अरुदा म्राङ्ना लदोबा याङला जीवन ज्ञान जा यीशु ख्रीष्टला प्रेम यीशु ख्रीष्टले लाबथे प्रेम जा याङला जीवन ज्ञान अरुदा म्राङ्दोबा let my Jesus be testimony for others तिनी यीशु ख्रीष्ट जा अरूलाई लागेरी जा यागरी गवाई दोगाई तिनी राङनिसे ngay लाबा विश्वास येशु थोरी लाबा विश्वास माङसी जा अरू मिकासी जा यीशु बिबा चुइन बटिमै थारबा लाग्यालाम सत्य लाग्यालाम जा चुनुन हिँड्ने चाहिँ मै बिबा ताम गोबारी खमगाई थेनुन खम्बार लागिरी जा याङ तिनी जा परमेश्वरला जा यीशु ख्रीष्टला जीवन जा याङला जीवन ज्ञान रिफ्लेक्ट लदोबा अथवा म्राङ्ना लदोबा घेनुन याङसे लदोबा अर्को विवाह 4 नम्बरी जा लिभिङ एन एक्जाम्पल लाइफ तिनी याङसे हाराङबा जीवन हामीले कस्तो जीवनहरू जिरहेका छौँ आज हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको निम्ति अथवा यीशु ख्रीष्टद्वारा पाएको जीवन हामीहरू अरूको बीचमा जाँदाखेरि चाहिँ आज हामीहरूको जीवनको उदाहरण कस्तो छ त राङला ngaला जीवनला उदाहरण खाइरामगा मुला nga संसारी मुबा दुइरी अथवा ngaला रोला गुङ्री ngaला साथी सङ्गीला गुङ्री ngaला परिवारला गुङ्री ngaला समाजला गुङ्री ngaला जीवन खाइराङबा मुला थेताम याङसे तिनी कोतोला जब याङसे चु 4 वटा घेलाला तब याङजा चु युलसारी चु युल्लिजा उज्यालो तला अथवा चम्किन सक्छौँ चु युल्सा दजा याल्ने तना लाबरिजा चु 4 वटा घेला सम्झा याङ तिनी याल दोबरी खामला वी क्यान साइन हामी चम्कन सक्छौँ जब यी कुराहरू गर्यो भने चाहिँ आज हामी चम्कन सक्छौँ है यहाँनिर नयाँ करारमा या मत्तीको पुस्तकको लेखकले यही कुराहरू बताउँदैछ है यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ अनि कुनै पनि अन्धकार चाहिँ त्यो ज्योतिमा रहन सक्दैन किनभने त्यो ज्योति चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ र संसारले चाहिँ पाप मात्रै ल्याउँछ तिनी थे ज्योति जा थे यालजा परमेश्वर ज्ञान चेकेन खाला बिसामजा चु संसारी जा पाप अथवा अन्धकार मुला चु अन्धकारी जा चमक पिनमा गेजा परमेश्वर से तिनी याङला जीवन ज्ञान लाबारी खामला साइन चमक जा याङ आइन याङला जीवन ज्ञान चमक जा पवित्र आत्मा याङला परमेश्वर से पवित्र आत्मा से जब याङला लुई प्लिङला जब याङला पवित्र जीवन यीशु ख्रीष्ट विवरण परमेश्वरला वचन अनुसारला जीवन याङसे जब याङसे उदाहरण लाला तब रन्दिन्छ याङला जीवन ज्ञान छ परमेश्वरला ज्योति जा चमकप्ताला याङला लुई ज्ञान छ परमेश्वरला यालजा अरुदा याल पिन्बा से तला पिसी जा चुरी तिनी वचन से याङदा चु पाङ माइगेन मुला है अनि वी क्यान साइन याङजा चमकप्ता आहाम तर याङला लुइरी याङला जीवनी जब येशू ख्रीष्ट ताला हिँड्छम्जा याङ येशू ख्रीष्ट थ्रु जीसस क्राइस्ट वी क्यान साइन येशू ख्रीष्ट घ्याम्जा याङजा चमकप्तावरी खामला हालेलुया तिनी वी क्यान साइन थ्रु जीसस क्राइस्ट विवेताम याङसे जब गोला जब याङ येशू ख्रीष्ट
ngathori muba selama ja tini ngala jiman gyam arula lagiri joti dodola bibutam jब चुताम याङसे गोला तब याङसे जा परमेश्वरलाई राज्य बाबरी चुरी टाढाला उपदेश 5 अध्यायला अर्को खण्डरी च्याबागे निवा हिंसाम जा थेरी डाँडाला उपदेश अथवा गङ्ग्री पिन्बा उपदेश जा चुनन शिक्षाका दे पिन्ना कि चुरी तिनी जा परमेश्वरलाई राज्य जा चु युलसारी पदोबा चुनन युलसारी चु अन्धकार संसारी जा पदोबा तामिनन लावेगेन मुला है एन्ड ngai chunon tampang lagi rangnila gungri cha yang tini chu sansari cha yal dosiman परमेश्वरला राज्य बाबा मिगादे yang दोदोला है तिनी याङजा याङला ज्योति जा माना आलाई हामीहरूको ज्योति चाहिँ जसरी यहाँनिर 14 पददेखि 16 पदसम्म भनेको कुराहरू हेर्दैछौ भने त्यहाँनिर ज्योतिलाई कसले छोपेर राख्दैन भन्ने कुराहरू आज तपाईँ र मेरो जीवन भएको त्यो ज्योति चाहिँ कहिले पनि छोपेर नराखौँ तिनी याङला याल अथवा याङला चमक जा खाइमा याङसे जा गाप्सी आथानगे याङला थे चमक जा याङला लुइग्याम जा तिनी म्राङदोला है जसरी दोलोकेन याङसी च्याजी चाजाला ताम जब चाजा लानन गमला अथवा टिक्टी कमला थे टिक्टी कम्बा चाजा से खाइमा तिगे आला त्यसै स्वाद आपिन याङसी उल्टन गाली चेकिन याङला तैले किन तरकारीमा धेरै नुन नहालेको तैले किन धेरै नुन हालेको याङसे खु चाबा बेल्ली थेराङ बिल्ताला यदि टिक्टी कम्बा चाजा युवा खु याङसे चाबा इन्साम्जा तिनी याङजा ngomba चाचा जिखिन तिनी याङला ज्योति चमकप्ताबा अथवा याङला ज्योति जा मिला गुङ्ग्री दोबा अनि ngomba चाचा दोबा ल लागिरी जा चुनुन पिन्ती जा चुरी याङसे 13 रान्दे 16 पद दोना र च्यासम जा चुनुन से कादे याङसे जा सिबारी खामला है अनि याङला लुइग्याम जा परमेश्वरला राज्य बाबा लागिरी जा याङला ज्योति जा चमकप्ता दोबा है याङला ज्योति चमकप्ताबा ला मुख्य उद्देश्य बिबजा परमेश्वरला राज्य छ चु संसारी चु जम्बुलिङरी पदोबा ताम चुनन हिन्ना है अनि ज्योति चमकप्ताबाला ताम लावेगिनलामा अर्को इनन यागारी राङला गोरिङै उदाहरण पिन्ना राङनिसे नाङसल अथवा मैनबत्ती क्यान्डल मैनबत्ती राङनिसे जम्मासिन म्राङमा मुल्दाला है अनि थे नाङसल जब याङसे थे मैनबत्ती जा याङसे म्राला अनि जब थे यागारी का हाला अनि जमरानी जब याङसे जाते नाङसाल्दा अथवा मैनबत्ती जा म्राला थे मैनबत्तीला मैन जा म्युसिके निला है त्यो मैनबत्तीको त्यो मैन चाहिँ पग्लिँदै जान्छ जब आगो बल्दै जान्छ अथवा उज्यालो दिने क्रममा चाहिँ त्यो मैन चाहिँ पग्लेर जान्छ तपाईँले हेर्नुभएको होला मैनबत्ती बलेको बेलामा है जसरी त्यो मैनबत्तीको जब उज्यालो दिने क्रममा चाहिँ त्यो मैनहरू घट्दै जान्छ सिद्धिँदै जान्छ त्यसरी नै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीहरू अरूको लागि चमक दिने व्यक्ति हुनुपर्छ भने आज तपाईँ र म चाहिँ खारिँदै जानुपर्दछ आज तपाईँ र म चाहिँ त्यो मैन जसरी सिद्धिएको छ हामी चाहिँ हामीहरूको जीवन हामीहरूको पापमय स्वभाव हामीहरूको हरेक किसिमको नराम्रो स्वभावहरूमा चाहिँ हामीहरू जलिनु पर्दछ तब हामीको जीवनबाट चाहिँ अरूलाई चम्किलो पुग्न सक्छ हालेलुया अनि येशू ख्रीष्टले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि जीसस सेड आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड येशू ख्रीष्टले चुनन ताम्बाङजी नाचा चु संसारला चु जम्बुलिङला जा ना यालिना सो इट इज आवर ड्युटी र चुनन कर्तव्य जति किन बिसम्झा याङ तिनी याल दोदला टु रिमुभ द डार्कनेस यदि चु अन्धकार हिल्सदा याङसे हट अफ लभर हिंसाम्जा याङ तिनी येशू ख्रीष्ट बिबराङ येशू ख्रीष्टला लुई याङसे याङमै सम्झा याङ तिनी याल याल तना लदोबा याङ तिनी याल दोदोबा ताम्जा चुनुन हिँड्न याङला रेस्पोन्सिबिलिटी याङला कर्तव्य याङला भूमिका चुनुन हिँड्न कि याङ जा तिनी साइन तदोबा अरूलाई गुङ्गरी जा याङ चमक दोषी मान्छा प्राप्तोबा अथवा याल याल तदोबा बिबताम चुरी लावेगिन मुला र अर्को अन्तिमरी तारेम सेमरी मान्दो बताम थिगिनौँ लेटेस्ट थिङ्क याङजा सेमरी मान्गे हामी सोचौँ एकैछिन अब हामीहरू यो कुराहरू गर्नलाई चाहिँ कसरी के गर्दा हुन्छ
भन्ने कुराहरू आज हामीहरू मनमा सोच्छौँ। आर वी युजफुल साल्ट टिक याङ तिनी प्रयोग लाभरी खम्बा ngamba chaja dobari khamula is our light shining yangla tik yangla चमक याल तबेगेन मुला यंगला ज्योतिजा मिला गुंगरी चमकप तबेगेन मुला तिनी यंगसिजा टिक टिक कम्बा चाजा तबे धोबेगेन मुला कि यंगला लुइग्याम टिक टिक कम्बा चाजा धोबेगेन मुला कि तिनी यंगला जीवन ग्याम थे ज्योति अरुदा पिनबारे चुतामजा यंगसे गोदोला है यदि यंगजा चुरी चमक दोदोबा अथवा ज्योति अरुदा चम्किन नसकेको अरूहरूको बीचमा तपाईँ चम्किन सक्नुभएको छैन अनि अरूहरूको बीचमा चाहिँ तपाईँ स्वादिलो हुन सक्नुभएको छैन भने त्यो चाहिँ फ्याल्न र कुल्चिन बाहेक केही पनि काम छैन। ठिकै मूल्यवान आरे थिए यदि यङला चमक आरेसम यदि यङला चाजाला स्वाद आरेसम थिजा भ्याङबादेन काङ्से कुल्च लबभन्दा अर्को टिकै तामारे है तिनी याङजिजा टिक लदोबा बिबे ताम्जा याङसे गोदोला है तिनी याङजा प्योर साल्ट है एकदम प्योर चाचा चाहिँ याङ दोदोला तिनी ngamba चाचा दोदोला अशुद्ध ngamba हैन चाचालाई स्वादन आरेबा चाचाराङ धोबरे आदा अनि सो याङसिजा जब ngamba चाचा दोसिमान अथवा याङला ज्योति चमकप तसिमान याङसिजा तिनी याङला जीवन ग्याम्चा येशू ख्रीष्ट अरुदा नाङ्ना लदोबा ताम याङसी थे सेमरिजा डान्डोला याङसिजा तिनी याङजा चाचादेन तिनी ज्योति अथवा चमक दोबर लागिरिजा याङ परमेश्वरलाई भयरी तिदोबा परमेश्वरलाई भयरी ब्रतोबा मिगादे दोदोबा अनि चुरी येशू ख्रीष्ट चुनन पाङमाइगिनु होला कि राङला चेलागा दिदा अथवा तिनी याङदा चुनन ताम पाङमाइ मुला कि याङसिजा तिनी जब स्वाद पिन्न जब याङसे परमेश्वरलाई ज्योति याङसे याङलाई जीवन ग्याम अरुदा पिन्न थे पसिजा याङसे परमेश्वरलाई राज्य God's kingdom can bring down येशू ख्रीष्टलाई राज्य ज संसारी बाबरी खाम्ला र अन्धकारी मुबा मिगादे अन्धकारी मुबा गाला रोगादे गाला परिवार गादे छ गाई थे गादेला घुंगरी जा यागरी ngamba चाजादेन ज्योति गा दोला बिसिमन्जा याङसे चुनन अठोट लदोला चुनन निर्णय याङसे लदोला है you need to be useful salt which give flavor then only we can change world and attract people in Christ अन्तिमरे चुन गाई ताम्पाङला राङीले घुंगरी याङजा फ्लेभर पिन्बा चट्ट हैन ngamba चाजा दोदोबा अनि याङला लुइयामजा परमेश्वरला ज्योति चमक अरुदा पिन्दोबा मी दोजी बिछाम्जा याङ तिनी संसारलाई मिगादिजा संसार दाजा येशू ख्रीष्ट तर्फ एट्र्याक्ट लाभरी खाम्ला आकर्षण लाभरी खाम्ला र तिनी राङनीले घुंगरी अन्तिम रिङाइ चुनुन सेपाङला चुनुन तामगादे राङनीले घुंगरी पाङला कि याङ तिनी खाइराङबा चाचा तबेगिन मुला तिनी टिक टिक कम्बा चाचा तबेगिन मुला कि स्वाद पिनमा चाचा टिक राङला रोला घुंगरी राङला परिवारला घुंगरी राङला समाजला घुंगरी राङजा खाइराङमा याल दवेगिन मुला मिर ताबा याल दवेगिन मुला कि तिनी अरुसिजा याङला जीवनदा गाप्पा याल दवेगिन मुला कि तिनी याङसिजा थे जम्मन दाम गदिजा याङसे विचारलाई अनि जब चुका दिसा याङसे चु जम्मन दाम गदिजा मनन लाला जमरान दिसा याङ परमेश्वरला राज्य चु संसारी बाबारी खाम्बा मिदोला हालेलुया हालेलुया हुन्छ धन्यवाद परमेश्वर से राङिदा मोलम धन्सिगाई चु समयसँग आपदा पिन्ना ngaza bida angel kungyam bida dala lasso jai masiha fyapulla haleluya tala jai masi ekdam yangla gungri येशू ख्रीष्ट विश्वास लाबा जुयाले ननांगरे येशू दा तीनबा मिगाले जा साचिन जु जम्बलिङला याल नाङसाल धोदोला जु जम्बलिङदा अरु मिगादेला लागेर अरु जातिगादेला लागेर जा चाजै रङमा स्वाद पिन्नोला बिसी तिनीला बचनजी पाङमला साचिन तिनी याङ खाइराङ मलाई याङ राङराङसिन सोजब्दै खेनगे अनि साचिन याङला गुंगरी परमेश्वर जे थानिबिनबा ज्योति नाङसाल यालजा अर्को त उनगे तै साचिनै परमेश्वरले
प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई एउटा ज्योति र नुनको उदाहरण दिनुभएको छ। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ र मैले नुनले जस्तै अरू छिमेकीहरूलाई, हाम्रो जातीयहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई स्वाद दिनुपर्छ र ज्योति जस्तै ज्योति दिनुपर्छ, जस्तो चम्किनु पर्दछ। अनि यो वचनले, अनि जुन आमोस छोराले जुन वचनद्वारा प्रस्ताउनु भएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि साँच्चै नै आजको वचन सुन्ने, अनि युट्युबमा, अनि जुन लाइभमा प्रत्यक्ष जुम सङ्गतिमा हेरिरहनु भएका सम्पूर्णलाई साँच्चै नै आशिषमय भएको छ भने